Voin Jun ni sari sang ni somni pathum hian MNF Media and Publicity Department chuan Aizor Press Club a thu thar the dar tu te an kom le a kan content ma salama kan lo sei to Dr. Vanal thana ML fan man dan chungchanga ZPM thalai thu chhuwa chu anon chang le tani kan content ma salama om to ani awangin kanon sei chun zom do na amai ro chu helama tang chuan comment kan pezui lawanga an thu le la hi ani na angin kan chiar chuak pop mai do na ni MNF chuan Dr. Vanal thana MLA hi ZPM Chief Ministerial Candidate nen anin chun fu le in kan ria ti in thupui anon fu a ngai thlazui te ang ZPM thalai chuan June ni sang ni som ni pathum khan thu chhuwa siamin June ni khata press conference kan neya kan thu le la mi mal in beina a an ngai thu le thubel chian dol lo ani thu wan soya khami chungchanga khan soibel du kan neya kan han puang chuak don ani an thu chhuwa khan pu VL Cross ne Zavan Ramhlun South YMA Y section na chungchanga Dr. Vanal thana abeina po hi thareng chunga mimal in beina a ZPM thalai chuan angaya khathila khan file kal thui main Dr. Vanal thana hian akan sel vekani ti anziaka Ramhlun South YMA Y section in sakmek chunjom na tur ti fel vekto ZPM huam haulu to ka wanga kan sel le atulta hi apoi hle a ZPM in andu ang thlapin Paul Thiang Lim YMA chu thu chu an siam tira an thu chu siam tira chuan ZPM Ramhlun South Unit 3 te chuan veng chung ma son nana MLA fan cheng nuai ni singa an hmu chu Ramhlun South YMA Y section in sakmek chunjom nan min hlan ani tin hemi sumatang hian cheng sing thum 12% chu ZPM Ramhlun South Unit 3 te hena Ramhlun South Branch YMA Y section chuan lom thu soinan a hlan le tani anti a ZPM in YMA hena poisa andil le person an la veringot tur hi khotlanga soineu neu awm ta ga chuan anin thlahung le sia aruk thei ang berin an kan sel le ta a YMA mewin an thu chua ZPM Ramhlun South Unit 3 in MLA fan an hmu thu hi an tar langa MLA fan party unit nena pe khi dan kal ani mi puisiata atlang thanta ka wanga akan sel le ta hian an leader pulal du oma zin lo billa mi puin an ria chua nuwa apelet le nen khan ain ang renga kan ngaya Dr. Vanal thana hi Chief Ministerial Candidate nen hian anin chun fu le in kan ria ZPM kalphung thar zor mek hi amakin ria thiam har hle a kalphung thar thalo tak ni in kan ngaya ni ZPM in an mai bal phi nan Paul Thiang Lim YMA an mangle chu mi hnuwa anin sakna tur chunjom theilawa kan sel ani ta hi apoi kan ti hle ani hetiang ani awang hian Ramhlun South YMA Y section in sakmek po chunjom lawin awm pha a bial to MLA hian ZPM party hena person pekwal lo hian arang theiang berin Ramhlun South YMA Y section hi anin sakna tur apek thuai kan phu tani ZPM hian an policy bu Sustainable Development and Reform Policy SDRP a chuan ZPM sarkar chu kalphung thar mipui sarkar thunaina semzai decentralization of power and collective leadership ani anga sarkar chakle huap zau siam turin administrative reform akal puyang ti in an ziaka thunaina semzai tlang au pui reng chungin mipuin an ai o tura an thlantlin local council chuan ngai tha a hlo hle ani aizol not true bial to MLA Dr. Vanal thana hian abial chunga local council mipuin an veng rawrel tuatana an thlan development fund khoi tura agency declaring tlak te hi arep char veka abial chung veng sang local council pakwa te hi fund na pe vengai manglawa apek venia lang patni khatte po hi anna thole a hlok na om zong chu ZPM in an pum hom vek zelani heti taka party in vulbik na kalpui mekin mipui sarkar an zuarngam le asoitu bera Dr. Vanal thana ala trangam hi aza thlak hle a mipui bum tumna dik takani Aizol not true bial to MLA Dr. Vanal Thanan
Ramthar North Branch OMA minga na apek construction of RCC road nuai som pangaman ZPM block in Ramthar North venga an tho chu Media and Publicity Department chuan a hmuna kan tloa he kong hi metar som panga vela thui alian lai metar thum vela lian ani a RCC a siam tur ani lain PCC a siam ani a kalvat lai bik te a lo chuan rot man ani lo tlak dar po siam ani lawa tlak dal hi tun hnaya MLA fan bok cheng singa in an siam thar le ani he kong siam na tura poisa ruwa man nuai som panga hi atam u chuak le a an na tho dan ne na in mil lo hle MLA le ZPM party hian u chuak takin sum siam nan mi puite mamo kong siam na hi an mang ni in kan ngaya hetianga ZPM party in uaime ming an ti hliau hi apoi kan ti tak zetani Aizol not true BL2 MLA Dr. Vanel thana hian party mi te du sak big na tur liaw liawa adin chop pol Aizol not Development Society mang hian ama mimal sum tur le ZPM sum tur chu tuak mai turin thuron kan pe a pol thiang lim uaime ming ti borbang zonga chelo turin kan nge na ni ti in MNF Media and Publicity Department chuan voin khan Aizol Press Club a ma kan soita khang khan he thu hi an soyani comment pek po acha kom viawa amaro chu kan soito ang khan kan pe zui lo mayanga amalama content ta na kan lo man to ani awangin han top san dai kha thil ni phung ani box si lawa heti hian angai ngain kanon chiar chuak ta pop mayani in ngai dan nangma ni zokin ron soi role